ubwo ngo ari byo wenda mutari gufata mwari kubifata zari zoroshe wenda nuko wenda nabivuze vuba, ariko hari logique abantu bazi, tuzi ngo Yesu ava mu ijuru yaje kutugarurira itorero. Oya, gusa niyo mvugo yari yoroshe kubera ko abanyesiraheli bari barafunze no komeza kubaka ikanisa, ariko Yesu yari agendereye cyane. Yesu yari agendereye kurepara imiryango, kuko Abrahamu ariyo duheraho. Dushake duhere kuri Adamu yabyaye abana baza kumubera ibigwari, Kayini yica Abeli. Iyo famiye nta kanisa ryari rihari. Abrahamu aze abesha ko Sara ari mushiki wiwe, ako karatambutse. Ico kinyoma gifata Isaka abesha ko Rebeka ari mushiki wiwe, ibyo biratambutse. Abantu bose barabigendana. Hoseya yikubita ku ndaya, abantu kwikunda, iyo bagire ngo arashaka umugore tuwatutse iyo Imana ikipfira. Hanyuma Dawudi akorera Imana agera hirya ya Uriya. Isezerano rya kera nta muntu ufite urugo rutari mu gishaka. Yesu yamavuga ngo bigarure bibe byiza nuko ndepara imiryango. Ikanisa ntirihaba. Ikanisa ni ihuriro ry'imiryango y'abakijije. Izi ntambara mugira hano ntabwo ari za hano, kuko hano hozamo inkoko zotuza, hozamo abantu batuje, hazatuza. Intambara mugira nizo mu mafamiye, kuko umugabo nimba yarwanira upastori, umugore n'abana bamutera bakamwe ngo cece tutuze, nusohoka ntizogukurikira, uwo umugabo mwiza ntatuzoba yosohoka. Umugore azamubwira ngo bagusuzuguye, aho ubundi bakarwana. Gusa hano mwari gatare kurwana, ariko intambara zavuye mu gihe. Nuko ngo twogira imiryango myiza, twogira ikanisa ryiza. Muvuga ngo amen? Kandi imiryango myiza ntabwo ari ibintu byinshi, ni ukugendana n'Imana. Umugore akagendana n'umugore wiwe, mukirinda inshuti zimbi, mugaha agaciro ibyabaye. N'ibyo ngibyo bintu byo bituma umuntu agira umuryango mwiza. Nuko ngendana n'Imana, umugore wanje akumva ko yogendana n'Imana. Narangiza kabana n'umugore wanje, tukaza tuvugana, tugahanana amakuru, tugasengana, tukabana muri byose. Icya gatatu, kirinda inshuti mbi. Mu gitabo cy'imigani cyaravuga ngo inshuti nyinshi uzazisenya urugo, kuko abantu bose ni beza ubakunda, ariko si ingenzi kuri wowe. Icya kane, ugaha agaciro ibyamaze gutambuka. Umuntu yosohoka agasiga abana batatu, nubwo wowe bagukubise urushiho rwo kwihangana bakubwira ngo usiga abana. Hano nubwo umugabo we bayagututse, wowe wadutumiye ngo tuze mu bukwe bwawe, za fanta twanyweye kera wazibagiwe, ahantu mwari mugeze kera wabizibagiwe. Aho abantu ufite kera basobukwe kera kwa makuru wayibagiwe. Icyo bita count cost, guha agaciro ibintu byatambutse, byatuma ugira umuryango mwiza. Abana bawe gusa nabagira inama yuko ibyo mubamo mugomba kubigirira pratique, mukabyizera mukabibamo, mubibamo nk'abantu b'abafariseri, mukabibamo neza. N'abagabo leta iri mu kutubwira muri mubyara umushoboye kurera abantu bakaja hirya bakagambana ukwifungisha n'icyaha. None ko babyaye abana 10, ko none kubagurira za Bibiliya wazo babyarira iki? Tujye inama ko none nuko ntunaniwe kurera kera wananiwe, ntusunaniwe gute? Wababyaye nibo wabyaye, kandi gahunda Bibiliya igura amafaranga 7,000. Hanyuma 7,000 ufite abana bawe 4, ufata gahunda yo kugatsinya ifite icyarimwe, ariko buri kwezi nzoza ngura umwana wanje 2. Hanyuma kwisoma ni gahunda yiwe. Nako ukabaye umubyeyi mwiza uzi inshingano nziza, kubera ko umubyeyi hari ibintu bitatagira mu buzima bwa Kristo ku mwana. Icyambere ni ukumenya ko umwana wawe atari mutoya, ukutiga ijambo ry'Imana. Icyakabiri kumenya ko aza yiga. Icya gatatu kumenya ko aza kura, hari aho yavuye hari n'aho yageze. None niba mutabikoze murashaka ngo tubigenze gute? Murashaka ngo ikanisa rikore iki? Hanyuma ikanisa ntabwo ari organisation, ni organism, ni urugingo rukura. Nuko ngo njyewe navutse data ari mwarimu mu bana 10 n'umwana wa 7, ariko data yaza kuba yicaye ahangaha tiyari kundwanya usimbwiriza, yari kwicara akavuga amakuru. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko bano basaza bose mundusha experience kandi muri abapastori beza, ariko hari ibyo ndimo kuvuga mutazi. Niko Imana yabikoze, si jewe, si ubuswa bwanyu, nuko ngo dukomeze dukenerane kugira ngo ikanisa ridashira. Nuko pastor Bitana yicara, Felix akavuga anduta imyaka 60. Kubera iki? Nimba nawe ufite n'abana bawe rero uzokora icyo bita mwamubona. Ubu nyine wakora agakosa gatoya hano, leta y'u Rwanda ikakwagiriza ugomba kwishura. Iyo nzu yawe yogenda, imodoka yogenda, ugasigara imbokoboko. Ikintu kimwe bataza banyaga mu murage w'ubumana. Muvuga ngo amen? Amen. Ese urumvikanye? Abana bigishije gusenga ntawo ubanyaga. Abana bigishije ijambo ry'Imana ntibashobora kubibanyaga. Bazobanyaga amatungo, babanyage n'amafaranga yawe, basigarira abakene. Ariko kubera gusenga bazogaruka bya bindi byose. Umurage wo gusenga Imana tubaza babunyaga abana. Umurage wo gusenga Imana nta muntu uzokunyaga. Ariko
biragusaba imbaraga n'umwete n'ubwenge bwo kubijyamo nyakujya. Barasasiye. None umuntu yorera abana nk'abana b'abapangaye kugira ngo abana batizanye nk'abana b'Imana. Nababwiye ejo bundi kubera ko Imana itafashe ndahenga amadata na Dorcas nanjye gari kwita ku isi cyari ikamindeka ngo banze avuke runaka na runaka nze ndi wa karindwi. Kubera iki? Nukugira ngo habeho icyo bita kwigisha. Impamvu ndi kuvuga runo rurimi ndi kuvuga suko ntazi Igifaransa ntaconze nta data na mama ntaco bazi, nasanze bavuga runo ikinyamurenge kandi bavuga ikinyarwanda. Nukugira ngo banyigishe kuvuga, banyigishe kugenda, banyigishe gukora. None urashaka ngo abana bawe bakore iki muri urwo rugo ntavuze ubigisha? Umwana yokura akarinangana kuko kwanje atarabona se nyina afatana amaboko ngo bapfukame basenge mu rugo rwa Kristo mutari abapfumu muri abakozi b'Imana. Umunsi murinze iki? Murarinze ngo mutegereje umusaruro bizogende gute? Abana bameze nk'udushinga twameze kwicukira bibacimize. Ntabwo ndimo kubatota kindabaganiriza. Baresa sefiwe. Sumba kinumbaza ko umugore mupfakazi wari ufite umugabo ukunda gusenga, umugabo arapfuye. Twogera mu ijuru ko umugabo akakubaza ati wa muco wo gusengera abana no gusenga warabikomeje mu rugo. Tekereza gufakara warangiza n'umunsi w'impanda ugatandukana n'abana bawe kubera gutanga uburere wowe. Uburere bwiza bwo kubwira abana ngo baje ku ishuri nibarye ibajyane nyuma saa sita none bavuga mu gitondo banywa amazi bizotuma umwana adakora icyaha. Bizotuma umwana akora icyaha mu kinyabupfura. Icyo tuma umwana adakora icyaha niki n'umwuka wera w'Imana. Kuko umwana wese wahawe uburere akaja ku ishuri bakamwigisha kurya no kunywa no kuryama nyuma saa sita no kuramutsa abashitsi binjiye, ntazasambana abashitsi, ntazasambana imbere ya nyina, ntazasambana aho se nyina batari. Ariko umwana wagiye mu cuma ngo dupfukame gusenga Imana ya Israel aza bigendana aho utari umwuka wera akomeza akamuganiriza. None kubera ko mutegereje umusaruro mutabibye, kubera ko mutegereje umusaruro mutabibye, mwomenya isi turimo irimo kwigisha abana mu buryo very speed, mu buryo bwihuse cyane. Kubera hari WhatsApp kubabwira amakuru utababwiye. Ahangaha babaza ngo abagabo n'abagore sinabikwigisha imiryango, aho kindagira mu mwumvu ukuntu mugomba kwita ku bana bana. Ninde mugabo byibuze usohoka n'abana biwe n'umugore ushaka kubita siteri n'impano, nta kibazo rwose. Wicare abana bawe bakine hariya, ubagurire, ubaganirize, ubabwire amakuru. Sava sinavuga ko mfite akana k'imyaka 6 niko kana kanjye kandi bigatoye. Sinza nzano nta musezero nzaza nkamwe ngo no mu cyumba tuvugana akaza gusa amakuru ndagiye Rusizi kugira gute papa ngo gupreachinga ati gupreachinga na amahoro se tiye senge akamwera ngo papa ngo herese ngo man ngo herese papa imodoka urarusha kugenda n'amaguru ngicyo simuko ngo ukigendera. Ariko aziko kugenza musengera agiye kuryama nawe yobinkorera nanje yo musengera adeba ngo uko ashaka Imana izenga amasengesho y'injiji kuko amasengesho y'injyana. Nose mutegereje umusaruro w'ikanisa uvuye. Iri ni ihuriro ry'imiryango y'abakije. Imiryango yacu n'ibidasenga mudafata abana wanyu mufate. Nabwo ngo ubushize ntabwo ngo Adamu yari afite amakosa 5. Amakosa 5 n'aya. Icyambere irengeje message yose Imana yamubwiye. Akazabiganira n'inzoka kayibesha. Imana yaravuze ngo tutukarye ku giti n'utwanagikoreho. Imana yaravuze gusa ngo tubakarye. Ayo makuru kera si. Icyakabiri Adamu yibishije ibya Eva ku ijwi ry'Imana. Icyagatatu Adamu ntabwo yabaye yakomeje gukora communication. Azabwira abana biyoti aho mugiye umugore wiwe wirinde cyangwa tutugikore uzane ibyo tugomba kurya tutagomba kurya mpibizana. Icyakane cyari iki? Icyakane nuko yirengeje ingaruka z'imwe kutumvira Imana. Imana yamwe ngo mujye kuri kino giti muzafa arabyibagirwa. Icyagatanu biki ntabwo yabaye responsable. Imana arambwiye ngo Adamu none wa mugore wampaye. Iyo Adamu avugisha ukuri akava mu twakoza amakosa. Hamwe mu makosa dufite umugabo umwe yabwiye abana be ngo nimwige ngo abana baranga. Nimwige basha. Nje mfite masters, mfite license, kandi mfite inzu, ama-etage. Nimwige abana baranga. Arabakubita abana baranga. Arabanga abana ifite icyo bashobora. Ngo ni kimwe, none ko nanje nasubira ku ishuri. Asubira ku ishuri nta gahunda afite kugira ngo arebe ko abana be bakunda ishuri. Yazataha kwa gatanu agakora homework atayirafite devo ara domicile tayirafite akamafata mwikaye yabikoze kabiri yafa gufata ikaye buke muri sala abana bose bakamaje kuzana amakaye. Nuko ngo ari icyo abana bagomba gukora kubera ko babitubonanye. Si ngombwa ngo tubatote niba batose bikanga, birasaba ngombwa ngo mubibabwire babikore nibanga mubikore cyane abana bazabitora. Hako undi mugabo nawe nzi yafashe umwana we aramubwira ngo wa mwana uri mu docteur ndagusabye ndakwinginze iyo nje ku ishuri. Umwana akanga kujya ku ishuri ari muri Tanzania. Umwana agasimbukira ku banyirasenge
yamukubita bwaca mu gitondo nakubwiye ngo uve ku ishuri akaja kumuzana akamukubita akamwanga urasubira ku ishuri akamukubita agasubira ku ishuri. Umwana yigarangiza segonderi aho mu buzima bwo gukwepa akiga icyumweru kimwe akiga amezi 3 agakwepa icyumweru kimwe. Isa aramubwira ngo uzobyiga gushaka no kudashaka. Umwana araryiga. Hanyuma umwana afite ibitaro byiza, afite amazu, afite n'amamodoka. Baramubaje ngo se ibi bintu wabikuye hehe? Aya mazu n'amamodoka meza wabikuye hehe? Aravuga ngo ahantu byavuye. Wo tugira ahantu byavuye? Ati mwumva urupapuro mbateranyiriza. Aravuga ati papa yankubise inkoni muri primaire ari gutekerezaga ahangaha n'aha toto. Ambwe ati amafaranga yose wakoresheje nangahe? Aravuga ati kuva ngo mbone bino bintu byose igari inkoni data yankubise. Bisobanura iki? Data yampase ishuri rimpesha amamodoka n'amazu. Kuba umubyeyi mwiza rero ni uguhozaho. Kurera ntabwo ari ijambo rimwe uvuga gutya, kurera ni uguhozaho. Kubera ko ibyo mureke babwiye babaha ikibanza muri Nyungwe bakaguha n'ikibanza hano hanze bakakubwira ngo mwese nimwubake inzu. Umwana baha ikibanza muri Nyungwe yobanza kuja kuzana gaterefurari gatsinda ibiti iyindi gasiza akubaka inzu. Ariko umwana baha ikibanza hano hanze yahita atangira akazamuka. Hari ababyeyi bamwe basize abana ingufu basiga muri Nyungwe. Abana no kwishakisha bakabanza bagatsinda ibiti ngo bashake umuyoboro w'ubuzima bwabo. Hakaba n'abandi bana bagize umugisha base barabasengeye babagira inama aza kura gutya gusa icyakoze cyose bikamubera cyiza. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Ese turumvikana? Ndabingiza murashaka ngo bigende mu sinagoge habagamo ibintu bitatu. Icyambere bakoraga ikintu cyitwa inama bakaza bumva ijambo ry'Imana. Icyakabiri bakazakora ikintu cyitwa gufasha bene wabo bakene. Icyagatatu kwari ugusenga. Hanyuma bagafata umunyesiraheli bakamubwira ngo wowe ubundi umugore uvuye muri maternité uvuye kwa muganga mu cyumba agomba kuba arimo za pampa za mamiravu n'izindi na bibero y'umwana akamuha amata ashushe akamuha n'ikimba na za kigozi akagomba kuba arimo na kabiri. Kubera ko umwana cyagiye amaze konka ameze neza atarimo kurira ugasoma Bibiliya imaji zimuja mu mutwe akazagira amatsiko yo kumenya ngo kino gitabo bakazasoma arimo kunyonka cyareki. Ariko ikibazo twebwe uzamukuramo ibere bisa ukarimupfunda ukamukomeza gutuka umukozi uri mu maki. Kandi narababwiye ngo 70% yuko tumeze ni imyaka 3 ya mbere. Uko nguko imyaka 3 ya mbere ni umuntu azapfira. Bazaba giti kigorwa kikiri kuyo kitagoro kizakimera gute? Kizakireka gukura, kizagikora ko kigize gute? Gihenda. Aho none. Muzamira ngo Arsenal irakomeye, abazabari bakabumva. Arsenal ndikomeye. Ubwiza bwa Arsenal ni akademi. Nuko bafite abana batoya baba bakinira hirya tutazi. Barcelona ndikomeye. Ubwiza bwa Barcelona n'abana barimo kurerwa bazoshobora mu mwe babimenye bakumuzana mu ikipe nkuru. Nicyo ngiki. Ikanisa ryonyine iryo ritagira akademi. Iryo ritazarifata abana batoya. Nayo bwe gushize mu ikanisa. Abasaza nayo bwe gushize nta kintu kiba nyuma yo gusaza. Kuko umuntu ashaka akora ibintu bindi atategura gupfa kwiwe akarya ibyo yarihiye akigisha generation inyuma yiwe yarangiza akagira gute utuntu nk'uko tuni. Ariko umusore aba afite ibyiringiro byo kuzaba hejuru byo kuzagera kure. Iyo avuga ngo abasaza bararota ngo abasore bakagira gute kubera ko muzamubwira ngo ni kuko guhanura hoya ni ukugira vision ni ukureba kure akagira ibitekerezo. N'ababyeyi nimurere abana banyu neza. Nkunda gusetsa abantu. Umwana bashikira amategeko y'Imana. Imana iragukunda. Uri umwana mwiza, uri imfura, uri umukobwa mwiza, uri umuhungu mwiza. Hari n'ababyeyi batazabwira abana babo ko babakunda. Inama kosa. Ukamona agaje guhobora kakana kazara kiwe, kazama gahobera kagahereza imisaya nama kosa. Ibyo ngibyo nawe umwana wawe biramubere yo bikunda. Kuko nabagejeje imyaka yo kumuhobera. Umuhobera rwose yo bikunda cyane. Ubwira umwana wawe ngo umwana mwiza umukobwa mwiza. Asabyumva cyane. Azabikunda ko akigirira icyizere aho ngo papa arahamunda uri mwiza. Kiri muto mu 5 primaire umwarimu yigeze kunyirukana ngo ndi mubi kwisura marizimere bikatutazaniye ndi mubi kwisura. Na n'ubu musinzi umuntu wabakishekere ngo ndi mwiza sinzi ko byo gukunda ngo ndi mubi kwisura. Arabimbira ari biki cyana guciza isongo biturumbu singiki nari nakazanye kanda ngo asubire yuko amaso bamuye kanda ngo asubire. Ngira abana banyu amagambo meza. Aze baza batuka abana nimureke. Barakurikirana buto ntwicare kwicara buto. None baba nafunire tabi
amaruzi n'amaboko byuzuye byose umwami Yesu yabidukuye. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu mwiza tumukunde cyane, kuko yatwitaniye. Yesu adukunda turi bato, yaturejesheje ijambo ryayo ryonyine, yaduhaye n'ababyeyi badukunda batubera neza. Yesu mwiza, Yesu tumukunde cyane, Yesu wacu, Yesu tumukunde cyane, Yesu mwiza, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitaniye. nkunda njyewe umwana wanjye aragiye kubera kukigwamana naje nimaze kumubyara nibwo namenye ko gukunda Yesu ari byiza. Umwana ni mwiza, umuntu yakwangiye umwana aba yakwanze. Noneho utekereza wowe nyiri umwana, umwana akakubura, tuzi umubwira amagambo meza, tuzi umurerana neza, tuzi umusengera, tuzi umuremamo icyizere. Akandi umwana ambwira ati uri dogita mama, uri dogiteri ntazi amera gutya, yo dogita. Mu bintu biza bimbabaza nambwira umugore nkanga ati nosohoka nkagenda ngatanga saa saba za nijoro mwaryama, niyo mbonye ututse umwana uzi umutuka gute kaze uzi umukubita ariko ntibazatuka umwana, bazamukubita ariko ntibazamutuka. Baganize Agakiza ibyo kwicara wanita sikiwe ubwo nari nkoze samari y'ibintu twari turimo. Mwabyeyi mwihangane muze muha abana banyu amaturo mugure za Bibiliya. Ubuno buzima bwa Kristo ekipima bisaba muzibahe. Mwabana niba basoma abantu batari bakoreye bamumanyi batari bakoreye uzobaze papa n'ubukene bwinshi ufite umusengere. Niba atari ubukene bwinshi ufite uje ku musozi kabisa usengera ababyeyi. Ibyo nazo mbaganize